Reizekne 11. starta numurs. Raivis Vilkaušs, Cesvaine 21. starta numurs. Māris Aizsils, Mārupe 32. starta numurs. Karīs Bergmanis, Talsi 33. starta numurs. Edgars Bricis, Aizkraukla 44. starta numurs. Andis Belīs, Limbaži. Tātad Andis Belīs, Limbaži 72. starta numurs. Mārtiņš Silinieks, Liepāja 93. starta numurs. Guntis Silinieks, Liepāja 99. starta numurs. Andris Valteris, Liepāja 96. starta numurs. Andris Gultmanis, Mārupe 17. starta numurs. Rihards Bruničs, Viesīte 88. starta numurs. Valdis Širokovs, Viesīte 4. starta numurs. Roberts Klinsons, Sigulda 6. starta numurs. Open KZ. Šeit mums šodien 3 dalībnieki. Mārtiņš Dumbrājs, Talsi 15. starta numurs. Raivo Lukse, Mārupe 48. starta numurs. Armands Kaņš, Jelgava 95. starta numurs. M125. Gins Mednis, Talsi 12. starta numurs. Sergejs Vasiļkovs, Reizekne 21. starta numurs. Atis Bicāls, Aiviekste 29. starta numurs. Dainis Teilāns, Reizekne 69. starta numurs. Andrijus Misjūnas, Kauņa 91. starta numurs. Lukas Neicelis, Kauņa 5. starta numurs. Raimonds Belickis, Ogre 97. starta numurs. Čezetas, CZ125, 2 dalībnieki, Vairis Grava, Madona 45. starta numurs. Valērijas Puiša, Viesīte 37. starta numurs. Klase Open 100, Edgars Baļiko, Madona 13. starta numurs. Valērijas Jeriženets, Daugavpils 22. starta numurs. Andris Klinsāns, Jūrmala 23. starta numurs. Arturs Reņko, Daugavpils 46. starta numurs. Vitālijs Astašonaks, Daugavpils 51. starta numurs. Ritis Bartusevicijus, Kauņa 63. starta numurs. Open 125. Rihards Smilgins, Daugavpils 15. starta numurs. Dāvids Teilāns, Reizekne 2. starta numurs. Dainis Ozoliņš, Madona 21. starta numurs. Roberts Jurevits, Jelgava 8. starta numurs. Agne Bartuševičijūte, Kauņa 54. starta numurs. Jevgeņijs Stragovs, Rīga 3. starta numurs. Kristaps Gasparovičs, Jelgava 1. starta numurs. Kopā esam sabraukuši 41 dalībnieks. Novēlēšu labus startus, labus finišus un būsim draudzīgi. Draugi, dzīvosim.